bersama partner kita yang menyenangkan adalah hal yang paling bermakna buat hidup gua. Berbagi pengalaman biar bisa jadi yang terbaik. Oke baddies, pagi ini gua akan mencoba mengajak partner lompat dari ketinggian air terjun. By the way, air terjun ini adalah salah satu tempat yang tersembunyi di pedalaman desa Alu 2. Told you to walk away. That was my first and last mistake. I'm blue without your face. But what can I do? 'Cause I'm just a sinking ship, and you're just a pair of lips that I've lost in the moment. All I want is for you to come back. Now I'm caught in the middle of life, and I need you to survive. Whoa, I need you to survive. 'Cause without you by my side, I can't survive. Halo teman-teman, kali ini kami akan mencoba melompat dari ketinggian 20 meter. Ya, jangan biasanya. I want you said